Isaac Wow, Bangupuran Walan Wow, Ilaylen Bombay. Puligi Wow, leadership in Wayne Bombay. Ran Wow, on Kapay, on Bombay Unsa. Iyang o Kasaleria Maingo. Yet Roman Wikas nan Bombay State Legislature. Program watch kung ganok tasang Oxen Biayo. And upon Oka Wait and Oxen Speaker. O ngayon sa Pulmamay Latu, Meranta mo. Naban sa kasakara kichon way out of the wrong watch. Pwede ban sa kasakarin lang mo way i-mention kay HML sakaran wow o kaping pangkupuran na nila sa machay coach. HML sakaran kay po ni o wow lap pangkupuran na lakso kung yu. Wow lap pangkupuran isunan kan ko. Pachawan wow na sa pulmagakant ko. Nanalang ko, nanaganyay ko. Wow, chorok toko sa pamachay kabina Wayne Bombay, the Honorable Stevenson Joseph. Karyawan kabina, Honorable Erolyn Movic. Speaker in Queening Kawata ko sa net kay sa gawan Wayne Bombay, the Honorable Marvin T. Yamaguchi. O yung may Honorable Senator Scan Barros. Songko pong labalaban Wayne Bombay, the Honorable Nelson Joseph. O yung may songko pong Gan Barros. Labalap kay di kan paros na medyensiya bumotso o government. H1 wan kaklalong chon Wayne Bombay unsa sa ngatinan galan, len mas likim galan watch, rakach o paros kacho ng program watch. Nikulak Aisak Ministry Aisak Tawli yan suun wano bari kit Aisak wano. Honorable Acting Speaker Mr. Atson Apram pachawan chingatan. Ani Ryan Queen ko sa net kay sa kay oray chungol biya ko puren ranoch na bela balap kolonia. Sa panwacha acting speaker at pagkatar lawulong sang Senator Edgar. Apo yabisani ye social quorum te iray bolya beka na social del bon nempe puren kaktola na naray chungol tatok eletar e social poita. Sa panwacha speaker pana pasaneti ewu ye kupur muren ranoch. Nikulak Aisak 11 soon isu bari kay sa Ponona Oxen Bombay State Legislature. Honorable Acting Speaker Mr. Hudson Aparam Bachawan kasamo U.S. Embassy Deputy Chief of Mission and Current Charge Affairs Mr. Vincent Matracy. Mr. Matracy Pachayon na Oxen Speaker pwede yemen buya achamal kaping ang Bombay State Legislature pwede tatok kasambal kan koras may raikin sa West Bennett. Nan bungan Wayne Bombay o Wayne America. Epachoyon nan Bombay kisumbar Riau o leler ititiyan echman tatok o panpachota sanger Wayne Bombay o kasik meminimente e openen nan bungan Wayne Riau watch and kaktu the wedge. Amechej out of the run watch o kalangan ng kupur cars.